mana ni apa pun nabija kepawangki pun nasaripatan pindu pinta pinga pilih pintu. Iya, mana pele paki mate pintu ujung ki mate lagi mumba naik atalas bijanta. Pasti bijanta. Iya kan? Cikalintan dari kamar-kamarnya pun ada mantongku cikali nak kemana pen sanggena sebelangan tahu lah bato tak cikali ya. Ingka cikalingku dia nonton kulit cikali. Nak kamu jawab? Tak kulit mindra hubungan kekeluargaan. Makanya dijagain nih hubungan. Untuk apa dijagai? Pertama puna mati kinai kodongannya malam karimanangnya di puna terung bijanta. Anja lagi tahu gak sih mono-mono bogi pun dengan kebijana tuh lagi dia tak revisi. Betul tidak? Pikir nama menek pau ya pun nata bagi pemukura. Ya kena ko nudun ni ko poriole baji karena kibasa pun carama kusing tu tau kutas sere. Ane kira-kira ko ni taben ni nakamarunong tanja na nek marinak ko. Sotin ki. Dari mana ni nataba mama gi atak mo murisay na sige na. Tak kuat kusing ki ando kana berarti kamu ni kapang iya ka tanja na nek tino na baji tanja na. Padahal atuh ko berubat tumay baji na tanan na. Sikali ko carama man muncul na kulim ni papasigurin. Berarti ditama minyo. Ini jamaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga, tiga pamanakanta. Yan nilang ngantar rakipuna mate ki. Makanya dijagai baji kini dikanaya pasibijang. Teaki am milay bija. Teaki laki bija. Sampang bija pasangkam may niya pangka natin na pangka na kabija sangkam jay doy natin na jay doy na kabija sangkam niya auto natin na auto na kabija sangkam may para bija teki milay nanti bijanta jaya doy na sana kingaina oh maaf nanti na doy na kodo wajib dulu tau juga nalipat narapi na pau-pau lanjut. Nah jamaah yang selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakukanan niya ni kanaya bijan ipasang kamakam may sadri anto ni kanaya kaparaluan ri bijanta tanyising untuk kawin kasing ini kanaya din jujudit na ni kaparaluan nasa rewat tu salam paralusan na kikertinay na jay tuwi kan ni kalla sa kanu tanyising kanapa susat talabat tu betul makanya pun na ni kana bija sampang batun di utuan na ni pat dawa-dawa anjos sa pidaya batu pat dawa-dawan tu pasang kam ni kuno. Iya kan? Te batu kyo kita maribana. Asape de cendring pem batu kyo to kita maribana. Tahu kana pun nanja tua mana tia sei kan lupas saja. Sei kamu ronda. Kiro to ni chini kana bijana oto. Iya, bijabella jinja poy. Iya, taji pindu, pingaji. Pinga apa ustaz pingangan ni. Masalah modella, nakapuna ni boyo kanu rota sa pana pasibuntu. Ingka jalana. Kaatoy. Saya kemaron bala. Pila narakat karo-karo main moron deh capi dulu masalah nama tong kutua deh. Jalan kan. Kaya nyo nagukana pasang kama minyapangin niya sa pidaya. Si kalina puri na kalina sa pida. Arat ka raw dundun na ng panagwa. Bilang tokar ka na. Nakip niya sa ingki. Nakip tong mami may kapuri na kalin. Sirik-sirik kan yung muna itong sabi na sa ingka. Mana pun niya apa kapuri na angko. Betul. Tukiot tong po na. Kaya mga sekali ya. Kung nanyo ni ka na bijaan na niya kadek na labat to nyo dawa-dawa na kicini. Saya mami sigo. Kani di nganu labat to di nganu na. Ako malit din ano. Wakasa ito. 2 minggu to pa sa dia. Ya babae ka na matungati po bus ka apa ka. Ya. Maksud kan jero minggu pas dia pasti lulungan mimang minjo kalanya acara salah minggu labat tua. Itu na naruh minggu karena pargin ng poro minggu labat tua nu baari na to. Anya coba mi bayangkan. Mingka pun nanyo may bijahan na ni kana ko do mana montoro na taniya. Ya santa jila niya duro ni panatinan niya romesa. Iya to. Niya pipenta ko sa naman niya. Oh. Ya. Santai na kurumpunan nyo to tinanya na jadoy na labat to. Baji turi juga menyelantai bala di tuan niya ko. Saya sih di pantar jadi balak-balak kaya. Sara-sara ko amina kana. Dia bikin tamagi puri naga asar di bawah. Ano puri nanir to ni on tama kati ni giyo.
Nakana to mamo, iyo nakana kan tukong iman kan ni kantar kami ba na dini. Kaya ko ni giyon tawa ang katili giyon ka. Aduh, kamu minum muna sabi dala bundol mo ba ni pake. Iyo. Karena pikir ko rin nagpaparekan sa kopi, yo kopi. Pero napa kopi kanang iman ton. Sul minangka kopi, wala purina pamupurang kalapusang regula. Kadin yung bijaan nyo jede na ba't tunuman na lang pagkatula-tula. Ano no teka matlimang ang talim bali. Ano kano ka nagabijaan ko ni purinahan ko ni kamana sa bidaan na kundur ni ban. Kopi tini ko lang. Ay nung to, minay, naganatong iya, nakita ko na kopi na, tayo na naman tinigulay. Pero to, yung tinigulay, purinahan ka tayo kung susay ka managano, kung susay ka nakamanagang kamban niya. Kasi galing iro kopi. At yung siya nain to ko na. Naganaan api kita top, kunin na ko jini gina ikan ramang inyo na, kasapedaan eh. Kaya ramang na to, tali ko nilipay. Ikatek ka na kana. Lupa ka mana, puri na galen nun eh. Coba lagi, ma'am. Sementara nyo nila nyo, kandre-kandre ang puna meri bala, numan nasate, pato, jay na nang kandre-kandre ang lutan na. Gasintung nga rin ko pinag moro-moro po na lampa. Dari sisata padudo ng pasigit ng asin niya na chume. Kaya dito, yala, dudun, tunupat tanang nga ni. Kung nila, yung ano pa daw-dawang kao.